Chanam kankam zangwa chilo nitong jubdan lo dawa chingni win tse nir nga reza dawi ninchi ari longchang kanga chanyin sanjir shayad yin nga tsirim jam soyin. Wad nangta wama shiki rangli mesak tangni jahnaq zhongla ngorgu shayde dichong sichir yopi nitsa tondu. Wad ninjowi nitsa tarna zah pemba te tse nirsim nyin ngawa kardu gombi gochin ramta mingla gombi sirwi wama shiki rangli mesak tangte jahnaq zhongla ngorgu shindu. Gombi rangli mesak tangkub nyantok pa yongni litanga mesate gombi zanchir shiji kongo shaksung ji nisil kanyang shirtuk tamme. Karsang za nimi nyin jahnaq zhongi gombi ye nangmala rita lenta shukji katangdu. Gombi paya na ngawa shikra gongmani yinshang api mangla jahjab tang ami mangla chando sirshang chongdu ngawa kardu gombi chigur shinyong yondu. Nitsa khutupi shaba tarna gombi lo simchi thamba imi zamshikla martuk lemepa riju shindu. Yang gombi ye rangli mesko matangwi ninshi ji ngonla konga kanchan ji jabjong se demo shi jiwi ye shik zhigyo pa riju shindu. Gongsa chokwi yakar chi banglo chongchir ta nyangji tang shamchi shiyung korla songshen nangwi nzachan kakchik changdu. Yakar chi seisha dari puram shiyung kang lo nisha tsangi dijan chi tangla gongsa chok chabjir changni yakar chi yesu tarta onang rome parte nzaram gonjen nangdu. Tene gongsa chokwi thikche tamcha khsam chi korla songshen nangde zowo nga tsu ma sayin na yang shigla chiktan chi chetsok tang duram di nangda rang chigwa gachin masi war jan la pandokwi chu tang rigzhong kori ka litun mangpo gachin tsagi war songshen nangdu. Di jisa gongsa chokwi mangtsok la zhawa zhilan nangkaw gongsa chokwi yakar chi nawu rigzhong ga tadrib manyambar shete tangrib chi shiyun tang lakbar ta nang sim chi rantang kor lo giwi galp zandu. So, India's education should include education about our inner world. An inner world not through prayer, but through training of our mind. Terang seda chigni wi tse nyanga nyana tomba yishi jin chongkar yinba tang nyandar zamlang kangsar yopi yishi wa mangpu duchin tsesong shejin yopare. Nyandar tang taptani yishu lachin popo chokin zamlang shibdi yongi wa tang jeshir chi natun la chonnayang jakab ni chi shiwi tablam chogiwi songshen nangdu. Yishu lachin popo choki sojin tarta kongi dansa ni mamang danzum shung yosar zamlang shibdi cheta molam tab yopatang. Ninchir Jerusalem ta ngorgo sangchik chimbo shung yotab lachin choki nichin Jerusalem la gomchoki shibdi chambar shuk ngachin tetok shuk nichi shiwi chumo jeni sewar shukchi chongkar chi nzagu tangta lachin choki mamang tang nyamta molam tabdu. Nei bambini di tutto il mondo dove la pace e la sicurezza Zagu jisa lamchin tatoni mangtsukla chamdra nangyo pare. Yang terang yishu chongkar chi nyamu ari sanzan Trump chi zamlang kangsar tanzi shi ni dayo pi ari mahung namla chamdra shi ndu. Sanzan Trump chi nyanchan jani ari magma namla chamdra shi te kongi terang ngi ndani ngi nangma nam chi chab shi te ten namla chamdra shi war masa lakbar ta ari mamang ga chab shi ni chamdra shi ji yin chib sha ndu. Yang sanzan Trump tang chan melano ni ji Ari jagnang ni tang yongwi shiwa namchi khapar la landab shete santa gambo kangtan joryome landab shiyo pare. Terang yang sejarta Afghanistan chi jasar ISIS njika tsokpi ngazi chi torgu shiyo pi nitsa tondu. Afghan chi zhongzhen marni reju shiwa yana terang ma shiki alongkur nangta ngazi jagni torgu shete Afghan chi xangwi lekong chi ma hni sayo par masal masir chuma vja sayo patang jan ma hni la mechun tang yo pi nitsa khwendu. Gazi chi togo shongsa tena zhonglam to yopi takshi satsik shik yinba tang lamchen tena jasi nanga trewa chiwe zhonglam shik yinchang tangdara mingben zoo tena denjok korsongwa la mig yopa Afghan chi nangsa lankang ga nrinsa pipshandu. ISIS njika tsokpi torgo te khonsi shiwa yinba chadrik shiyo pare. Danchok kongmi nangla ISIS njika tsokpi Afghan chi sangwi lekong layang torgo shongyopi nisa thonyo pare. Tsamdane teranga ari longchen kanga tanyin sanjir shet sarwayin liram zikbar tukji che.